Mama wakwaba midin ede adwoa searching mesrew na wa subscribe to my channel me a notification bell no so for more news. Ebusuafo ye beka ya eye by election ya ekoso ewo Assin North accident bi esi wo ho accident no eye NDC supporters eno munya asa accident no se Ghana for di enima ne sabetu bedu a nse hunhu a ne ye wu eprepre ja ye mba ho na de ade obini papa ye kopa adwuma ma ne nti sa de ni midwa rough abato koso na hwe na support o party a support yo mo e wo kwan papa so nye he ene fa hwemba na woman aka ni accident no woman ba ko ewi na woman wi no weja ekun na emba ewachi NDC for ekoho ekoshe ne de na NPP for so ekọ na chema no ntimi e de ensem bi kotudwa a wo kire se obemo mo cement maame no mo kire a wo sidan a wanwie chema wo ntimi ko so obemo mo cement 50 bags of cement no mo de ato aso na face obemo mo roofing sheets na face mo fra na aka echi no obehwe mo na ensem abetodwa ne se eye okunani otin nsem a NDC for bekan ena de NPP for bekan na otena hodin na ose dabi wetuba ontumi ndi party hu sa echi NDC party no munyi hu pa se mira woni ya tese asema meka chebe ene hwe ya kwase ene hwe dabi metuba akọ party a wadwen ni pa ho even though ye NDC for ba hwe de nsem NPP for wa bekan na ebusuafo efie ni fie TV ena ode ensem we tija enti ensem a ode etija Assin minor Daniel Butu sekrim na before me be koso NDC for eyo omo campaign omo akonya accident omo de se bibia mu omo carelessness omo de beko but ye sign so de etimi tu obia ndu de ye mfa spare omo sa and omo konya accident ama oba bi akowu ewo ma hwehwemu kire se maame na agyankora nan wa akire ni kunu nipa bebre prepra but ye ka de wafiri mu nkwa ho nia ana former president former NDC flag bearer current NDC flag bearer ekọ fie ho kwasra awo mu okwa ye do okwa ya ade se nyame na de ma nyame na agye ehwim na mpanyifo se mpanyifo wa asem bi omuka omu se afutuo bie nu e change ko bobra enti na yiro hu bobra o kasa wie nu amfa hwe antato asa kasa wasa akakoma nu anwo ko kasa ya na hwete hwansam as usual NDC incompetency and omu free hokoi omu ye NDC chairman Assin North one and area no omu wom krona no omu wo so no mpatam kro omu wo so no ho chairman yire ti NDC ni de omu de isi omu na so ana asem we tu omu ti abusua class edi aweho former president former flag bearer current flag bearer NDC John Dramani Mahama eko ho ne dom ko ho dom ko ya ni komkomi omani ase na nyahwe nyame na de ma nyame na agye papa pikuru wansam no mu free ho na before that no kra no mo prepare no MPP 40 ye no msi dabi yennyane mo ewom mugina afa baby de but ye nyina ye Ghana fo enti no omu di mika kwasesa a omu de omu ko hospital me ka say na John Dramani Mahama any sami jamfi any jachi kwansi edika akọ so omu de omu nkrofo de obi afiri mu no omu kwachia omu akwachia akọ omu wie ye no ana chairman general chairman untumi nyanti ese ma obi so afiri mu ana omu IPP fo so call se omu kwachia ebusuan na omu ko ye no Binia omukoye no muntie o mpanyifo se do nya keto obema no no nya kese obema because MPP eye party bia omudwen Ghana nyina hu ntie ko ka wo nko anu obusua se enwere ho a omufa no fala
Omo kwa no omo say, hey, Bema no di na ni some to omo say, oh, bo, mami kura wono ane kwa na eba ni dan kura wo bo amesi ni na akai. Enti ya kan sinzemu kura no say, ah, enye ye beba 100 bags of cement. NDC antimi anwene we ankoyo omo compensate no. Ye beba 100 bags of cement. Ye besa am 25 packets of roofing sheet. Ana omo ede ekoye. Inform me ba. Ana omo de koye. Ana yase oja mofra. MPP for as mofra ne be hwe omo school because ye pese omo adwenu bi. Afi na NDC MPP for koye wo wie no. NDC for no pese omo ko sie kire na omo koye de eche omo so ko hyebo nye so omo koye wo mo as usual propaganda na da no omo de call. Na wo mpanyufo se uko dwabo ase na ensa de esi woni ye hye obi ama na edu so na nko aye hye fan enu nwie nsa nko pribiem ni ebesi uso a enka ye hye wo ma uko obi fie na nsuo wo hwie grass yi so enso wo hwie kitwa bi na ata grass na ase amawa o patches wo no ma mbebisa biem because so grass ne so na eda wo no ye di nsuo ku we be ba party say dem di be mo na mdia ma on tu no man bebi sa bibiem tie say ye besi uso a enke ye hye wo ma ye pese ono me anke ye bu ni mama wo no na wo me a wa me a wasan bisa biem and this NDC I want the people demand the people of Assin, the people of Ghana and ka ebe pem ne ko ma kan kire ye ebe pem dey and ka wo ma bi o ma no aka say MPP aye say wo de ye so ye ba say kura ne be yo mu ntimi nka bi the omo be kan say MPP for aye say MPP for aye aya mo nka mo de e ho na kunafo no e ka say ah benfo ba ne de nani so ade efri ner krono menhu susu ya da MPP ni NDC mu matuba me ka say akwana tuba from NDC to MPP wajai because who susu ya da omutam wasosu aswansa and one who de modro minia hwe sauba kaya yeah election 2020 now I'm telling everybody today, John Dramani Mahama and his NDC will lose by 2 million votes. 2 million. Dr. Bawumia will beat him by